Si ovo uspeo, tebe, brate. Vidio. I dobrodošli u moj novi vlog. Danas imam specijalan povod, idemo u Švedsku na jedan događaj koji država ekipa magazin. Evo jedan insert klipa od prošle godine. Go ahead, baby. Go ahead, baby. Go ahead, baby. Uncle L, future of the funk. Rock guitar recording minus all the junk. Straight cats of believe what they must, but I slam dunk punks and make them fight the dust. A minute is needed to make a phony lead. And put them in a bucket like a chicken feed. Check out the pick up the lid and not a quit. I'm nice. Then I'ma let you on the industrial taste. Ja sam se spremio, kao što možete vidjeti. Brat će me odvesti do aerodroma. Inače, skoro sam kupio ove patike za trening Asics. Ovo su mi najbolje koje sam imao do sada, definitivno. Isprobao sam ih pre neki dan, tako da lijepo će me poslušati tamo u Švedskoj. Nadam se da će biti nekih banger klipova i da će put proći kako treba. Tako da idemo. Stigao sam na aerodrom, obradio sam check-in. Stigli smo, safe sve, tako da idemo dalje, idem da stignem čoču u gym, moram da budem tamo pred 12. A imam 108 km da priđem još, ajmo, idemo dalje. Evo, izgleda sad da ću morati malo se prošetam. Mislim da ima neki autobus 515 odande do grada, a nešto mi ne izlazi dalje, možda kasno sad za te autobusi, ne znam. Idem peške vamo 1,5 km i tu bi trebalo da ima autobus u 8:30 do grada i onda od grada moram da hvatam neki voz koji god, znači tu hvatim da do Stockholma. Ajmo, idemo adventure, brate. Evo mala šetnica, spustio sam se odande. Odande sam se spustio kroz neku šumu, brate, ne znam šta je to bilo. Vama vidim da je Skandinavija po tim šumama. Piše mi tamo jelen da mi iskoči, idem peške. Kilometri i po prelazim vamo, piše jelen možda iskoči, kao znak, znaš. Zamisli jelen, iskoči ja sam. Čekam ovdje bus, idem do tog Njopkin, valjda se zove grad, nisam siguran, vjerojatno sam rekao pogrešno. I odande idem pravo za Stockholm i tamo valjda ću stići pred 12, sad je već 10, mislim šta. Dobro, nema se, stižem. Evo dok sam ovdje dok čekam ovaj autobus. Ima jedna smešna priča, sad ja u avionu i sad sledećem dole je rekao, a ja sedim negdje, ja sedim više u sredini onako aviona nego ka prozoru. Ja ima 3 mesta sa strane jedne i sa druge, znači 3, 6. Ja sedim sad u sredini i ja sad tu neko stoji crnkinja i ja rekao, ajde pitam samo da li mogu da je smeta da ja snimim kroz prozor taj doček dole aviona da bude za klip, za vlog. I ja da je pitam, ja ovako kao ono kao I'm sorry. I ne čujem me kao, ja rekao sorry, kao malo glasnije. I ja skočio, okrenem se, brati, ja se usiram, ja se ovako pomerim, ja rekao šta je ovo, jebote, znaš, koji neki refleksi, ustrala se, kao da sam je napao nožem, brati. Ja rekao, jebote, izvini, nisam kao razumiješ na engleskom. I ona mi da snimim, ona mi pita kao da ona snimi, ja rekao, nemoj, kao ne treba, da sluješi tu jebote, ima ljudi tako, ali dobro. Ajmo da čekam bus, sad će da roknemo jedan scoot full. Jebote. Joj, poslije aviona, brate, sve lagano. Evo, stigao sam, ovo je ta neka stanica, evo ovdje. Šta piše sad? Nije valjda da Stockholm. Brate, piše Stockholm u 23:44, ja se nadam da nije to to. Ojo, idem da pitam ako. Ništa, pa se vidimo mi u Stockholmu kad god dođemo.
A šta se sad desilo? Uzem ja onaj autobus što sam dolazio sad iz onog grada 100 km do Stokholma, evo sad sam u Stokholmu došao. I vozač autobusa iz Sarajeva. Koja slučajnost, nevjerojatno. Zamislio, ja čujem neki lika pita nešto, i on govori na bosanskom. Ja rekao, što je ovo, znači nisam, možda ga niste dobro čuje, ja rekao, to znam, možda neka slična reč nešto. Ja ga pitam, svinite, a vi pričate, kaže meni, a pričam ja svašta, odjednom sam tako random. Ja sam da smijem, onako kaže, pa ja sam iz Panča, iz Srbije, tako nešto, malo ništa, puno nismo razgovarali, nešto on bio onako dalje umoran ili šta, ja ne znam. I na kraju puta, ja, izvinite, a koliko sam ja dužan za ovaj put da ja platim, znaš, to je put 100 km, znaš, to je Španije 20 € najmanje. I mi kaže, ništa da druže, samo srećan put. I evo ti kakav čovjek, to je baš slučajno, nevjerojatno. Tako da sad sam ovdje, evo, uzeo da pojedem nešto i idem, evo zakasnio sam u tu salu, ne znam kako ću posao. Vjerojatno ću uzem taksi neki do tamo, pa ću da kucam na vrata ako mi neko otvori, ako ne spavaću napolje, znači nemam pojma. Vidjet ću, znači ću sigurno, pošto kasnim, dosta njih će doći tako oko 1, pa će zvati njih da uključuje vrata tako. Nije bitno, u suštini, to je to. I evo, novo jutro u Stokholmu, ustao sam iz one sale, ima tamo puno ljudi baš. Upoznao sam se sa par njih, ništa specijalno, u suštini ustao sam, idem sada, sad je 10 otprilike ujutru, a tek u 3 popodne se mi nalazimo na tom mjestu, tako da imam sad 5 sati, nemam pojma šta ću da radim. Idem prvo da nađem taj karticu za telefon da imam internet, mi je to jako važno, pa to kad sredimo ću da im šta ću. Možda čak i vratim nazad, ali vidjet ćemo, prvo treba naći ovo, brati, ja ne mogu nađem ovdje, oni nemaju ono kao kod nas, ono A1, Jetel i te stvari, ja ne znam, sve neki, ne znam, nemaju te neki official store, ono. Ne, nije bitno, tako da idemo na to sredimo. Look at this dude. Evo me upravo ovdje editujem video i zapazio sam da nemam puno snimkova sa prvog dana, a razlog je zato što uopšte se nisam osjećao taj dan za trening. Zato što tu prvu noć gdje smo spali, to je bila jedna velika hala, kao neka hala za fizičko. I tu je bilo preko 100 ljudi i znači bilo ljudi koji su hrkali, bilo ljudi koji su pričali do jako kasno. I nisam mogao se odmorim lepo i još sam ustao rano. U ovom dijelu loga ja sam našao onu karticu, ali sam se baš cimao za nju, znači 2 sata sam izgubio jer sam morao tražiti njihove prodavnice pa pitao ljudi, pa sam išao dole u metro, tražio te neke prodavnice, cimao se dosta, išao na par lokacija. Prvo sam se video sa Mimisom i Davide Rizi, Mimis iz Grčke, David Rizi iz Italije. Mimis me prepoznao kad smo se vidjeli u Grčkoj na Art of Motionu. I javio mi se i onda sam upoznao tu i tog Davida Rizija. Njega sam viđao ranije, i on mene, ali nikad nismo lepo razgovarali. U suštini to smo se lepo upoznali i sa njima sam provodio sve maltene vreme. Poslije su došao je Archie, poslije došao Ellis, ko je još bio? Možda sam neko preskočio, nema veze. Bio taj Jake isto iz Amerike, nije bitno. S njima sam se družio u suštini najviše. Tako da, vraćamo se u vlog. Welcome to FIFA Street Jam 2023. Traffic accident. Or labor. Hey, Beats, get out of the way. Stop showing off. There you go. I have to go?
Wow, you speak to me like that, yeah, after everything I've put for you. Yeah. Try something from Spider-Man! It was the only thing I spotted in the air. Bam, bam, bam. Ooh, that was amazing. Yeah, see? That will give you more likes on Instagram. Yeah. See, learn a thing or two, Ellis. You need to be more sketchy. That's how you get likes. Don't do anything, just drop a like. Okay. It's like that. I need to learn from you. Yeah. I got you, bro. Do you have a tissue? No, I have a wet tissue. I saw only this. I didn't look at it. I have a dab. Evo, nikako da se uhvatim sa kameru, znači stalno radimo nešto, idemo negdje, totalno se zaboravim na vlog, znači u suštini ovo je sad drugi dan, na ovom su mjesto vamo. Snimit ću ovo mjesto malo ispred kad dođem tamo, uglavnom pokušavam da radim nešto, da uradim nešto dobro, u suštini svuda je beton i onda mi to malo problem jer impakt je jak na noge, a ja sam već bio povređivao zglobove i onda nije sredno baš. Sad ću idem tamo, imam još jednu liniju da radim ovdje na ovom spotu što sam mislio, a sad ću vam pokažem mjesto kako zove samo. Mimi. Hej. I evo mene ponovo, kažem evo mene ponovo zato što ništa nisam snimao. Evo mene ovamo tamo se dešava džem. Došao vamo malo da uzem kameru da popričam sa vama šta se dešava. U suštini odradio sam sve stvari što sam te ovdje. Nisam imao ništa planirano, baš nešto da ja sam gledao mjesto pa kao da ću uradim, nego sam došao bukvalno video neke stvari ekstra cool i odradio. 4 stvari sam odradio, 4 linije ili trikova, šta već, ne znam ja. S ovim spotom sam završio, baš je lepo druženje, vibe je odličan i sad čekam drugi spot pa da vidimo šta se tamo dešava. Osjećam se mnogo bolje nego što sam se osjećao jutros kad sam ustao, bio sam pokočen, nema šansi, stezao sam se sve, nema, bole me donje leđa, zglobovi, stopala, ali evo sad je malo bolje, tako da vidjet ćemo kasnije, možda bacim nešto jače, neki malo teži trik, nešto vidjet ćemo za kraj i to je to. Sutra ujutro se vraćam, tako da sutra ujutro krećem na let i idem u Budimpeštu, iz Budimpešte idem autobusom za Beograd i to je to, tako da vidimo. Evo nas, došli smo sada na neki drugi spot, sad je oko 7 sati, tako da malo već kasnije i sad se već pitam da li je ovo možda taj posljednji spot. Ali ja nisam očekivao da budem ovdje, zato je ovaj spot na betonu, a nisam baš neki favorit betona sad. Ali dobro, pao je jedan double side, uradio sam ga tamo, evo, piće neki instant. Yeah, there you go. Rok sam double side, jedan čisto eto nešto, ali očekivao sam neko drugo mjesto, to drugo mjesto je bilo na travi, nisam to mogu baš da hidam, ali ajde vidjet ćemo. I dobro jutro, ovo je moj posljednji dan ovdje. Došao sam iz Stockholma u jedan grad 100 km daleko. Vraćam se nazad, idem na aerodrom, tako da sad čekam neki lokalni ovdje autobus, idem na aerodrom i to je to. Idem do Budimpešte i tu čekam. U Budimpešti ću dođem oko 5-6, mora da vidim, nisam siguran. I onda čekam
bus do Beograda u 11 uveče. Tako da to je to što se tiče mene i ovog vloga. Možda budem i snimio još nešto tamo ako budem otišao neki park ili nešto, ali sam uništan, ako baš se naćemo, vidjet ćemo, tako da ako bude nešto snimit ću, ako ne, ništa, to je to. Tako da kad je ovako nešto bitno, ja ću to uvijek da snimam, zato što hoću da čuvam to na YouTube isto kao uspomenu i Ja sad sam idem ovamo jednim putem, a bukvalno znak stoji za jelen, kao jelen da mi iskoči iz šume. Evo mi ljudi, preživio sam onu šumu, jedva, znači idem i samo zmije, brate, svuda, znači sa svih strana. Samo gledam mi skoči neka, to je fazon in the middle of nowhere, brate. Idem, nema ništa ispred mene, nema ništa iza mene, čovječe, to se nešto desi, to je gotovo. Nego ti jeleni, brate, šta sam se uplašio, što sam ja poslije stvarno vidio Bambija. Ja, kad sam se vraćao busom, ja vidim stvarno Bambija, tu stoji sa strane neki mali, nema ograda, nema ništa. Jebote, šta je moguće? Ay, they talk a lot, your friends say he's troublesome. Don't do it, you'll get hurt, but they don't know where... Sletjao sam u Budimpeštu, ne znam da li ću da stignem da treniram samo. Ne da li ću stignem, nego ne osjećam se baš odlično od svih ovih treninga tamo što sam imao. Pa ćemo da vidimo, možda snimim još nešto, a možda ovo bude kraj vloga. Tako da sad imam bus u 11 uveče za Beograd i to je to. Tako da evo mene samo da vam javim da neće ništa biti treninga, pošto već kasno spada mraković ovdje. Ovo nije stopom da traje dan do 12:01 noći. Tako da ništa, to je to bilo što se tiče ovog vloga. Da se svidjelo, snimat ću još, znači kažem ponovo, da bude tako neki veliki event što je jako interesantno meni, to ću uvijek da snimam. Tako da to je to, vidimo se, ja se vraćam za Beograd. Poz! Label me as a bad guy, safe bet I'm the anti. Chastise, throw dirt on me, it's how it is, don't ask why. Everyone's got their opinion, but I don't know why cats lie. I would never let that fly, honestly I'm not that guy. Don't believe everything you hear, all these people wanna interfere. Fuck them all, it's our world, can't let them get into here. We could really build something strong, think where we could be in a year. You gotta give me a fair chance before you tell me we're finished here. Already know you've been hurt before, understand what you're afraid of.